West Karbi Anglong District MP Hamran Multi-Utility Building Conference Hall along Kedamtang Prenipai Inquirasir Cap Arni Credit Outreach Ajaime Kedeng. State Bank of India Lead Bank Office Atumpen Patirpi Ponsi Self-Help Group Atumapan Prime Minister Employment Generation Program Matiti Hekpen PMEGP Kedo Atumapan Hamran State Bank Atumpen Tangka Kehogalu Mate Credit Sanction Letter Keronasai Dengpon. Kasi pinaan at tumapan na long a linkage mate claim kedam ki mission to mahan pini by employ apaman pini lata kamasi sanction letter ron pondon kedam take DIC mate like industry and commerce allow mate lu ka chupidon ka chuniri don pen ala to matimba son kopi ba claim ya son si ala to lu ka chupia Piniar di bank lada sanction letter penal tuapan ke 5 lakhs 50,000 lapen sultan track to bank 1 lakh 2 lakhs sona tangka pini sanction letter roll kono Bangso Mayalong MLA Rup Singh Terong Chetong Dunsi Beng Atangka Kachora Matum Sita Chitu Nangji Aso Pabang Thek Nangji Lapen Self-Help Group Atum Lahaya Sai Kedeng Dun Thegapot MLA Rup Singh Terong na Hinpen Kachoro Alam The Alipon Lalu waktu itu nanti kemana itu pidone. Tolong no, सरकार पंचायत itu curunan po, dapat benga so, nobal tu kita curunan po, benar tu pada curulo, dah non keklaim aten kan asosiasi bi keklaim untuk dia pakai. Aru bukan kita kita puno kita nurut grup besar, apa logo, mana jis self group apa lagi hijau po, mana prohikon tu, ada tu grup tu di boleh, prohikon. Aru Jangan itu pada tinggi pakai, dan tumpang bom. Abang tak aktif dia lam ke klaim pada panan tu pada tinggi pakai klaim pada. MLA Rup Singh Terong Alhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dunalong Lead District Chief Manager Rajajit Saha DDM Bendang Air RM AGVB Deepu Bhaskar Senapati ADC Dilip Terang Hamran SBI Branch Manager Ramkumar Chetri Pendanglo ke Ong Dungatum Chetong Dun. Bank asal basically nombor bank atum si lasor bosu ke pangrum lo. Basically self-help group tu apan, alang tu apan si bank nobab tu kata bela so polusia tem si, self-help tu apan si lah tu apan loan assistance tu tangkap ini pajir lo, lah so loan kapitan punya apan apa kan punya masih ini bank asal kapang pot, lah alang tu apan curo lo lah so pido apan ke self-help group mandai curo kang lo, alang tu lah so loan kaparam pen ale pido je pancar lido ni lah pen, anu si ale ke lo ni pantai tu bori poni. Program दूर संपर्क program है. This is initiated by Government of India. We have received the message and with the initiative of State Bankers Committee, State Level Bank SLBC, this program is being conducted throughout Assam. In each district it will be conducted. The day before yesterday we conducted in our Difu, that is the Karbi Anglong, and today we are conducting West Karbi Anglong. The purpose of the meeting is just commemorating the celebration of 75 years of our independence, that is the Azadi Ka Mahotsav. Hamran Pen Daniel Hi Karbi Anglong Live.